twongeye twigarukiye muri studio nk'uko bisanzwe. Abakunzi b'Ibabi TV show twabasuhuje, uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba bw'u Rwanda, nawe twagusuhuje. Twambutse tuganye muri Congo. Ni cya gihe imitwe itwaje intwaro ikomeje gutana mu mitwe. Ni cya gihe intambara yari ikomeje hagati ya FARDC, RDC nk'igihugu cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mwene Etienne, barwana n'umutwe wabahahamuye, wahabashije, wabishe, abandi wabashinguye, M23. M23 ya Wiringoma yabisimwa n'abandi ba general n'abakorali batandukanye, aho yahahamuye FARDC n'abambari bayo ariyo Wazalendo n'indi mitwe yitwaje intwaro. FARDC yakomeje gucika intege ku rwego rukomeye kandi rugaragarira amahanga, aho bayihaye abafasha. Ibihugu byo East Africa byarateranye, usibye na hakurya y'ibihugu bigari byaramutse, hakurya y'inyanja bariziye, ariko bananiwe M23 twavuga ko yirwanaho, kuko n'umwe niyo yaba afite ababifashe ni bake cyane, ko baharanira ubwigenge bwabo, ntibafatwa nk'abandi baturage, nicyo barwanya. Abatutsi bakomeje kwicwa, M23 ntibishaka, kandi bicwa n'ubutegetsi buriho buyobowe na Tshisekedi n'abamwungirije. Ntiturabitindaho, reka twigarukire ku nkuru nyirizina. FARDC na M23 bemeye agahenge, u Rwanda na RDC bagaha umugisha. Bimeze bite? Byifashe bite? Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'inyeshyamba za M23 bemeranyije agahenge k'iminsi 3 mu rwego rwo korohereza ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba gusubira iwabo. Iby'aka gahenge byemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu itangazo ryasohowe na Perezidansi y'iki gihugu. Iri tangazo rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye agahenge k'amasaha 72 katanzwe n'impande zifitanye amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku itariki ya mbere Ukwakira 2023 nibwo FARDC na M23 bongeye kubura imirwano nyuma y'agahenge kari kamaze amezi abarirwa muri 6. Amerika ivuga ko agahenge k'iminsi 3 impande zombi zemeye ari umusaruro. Ovile Hanas ukuriye urwego rw'ubutasi rwayo yagiriye i Kigali n'i Kinshasa mu kwezi gushize k'Ugushyingo. Ni uruzinduko rwasize agiranye ibiganiro n'aba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Byibanze ku makimbirane impande zombi. Amerika yavuze ko ako gahenge ka M23 n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Congo FARDC, FDLR, abacancuro, ingabo z'abarundi n'imitwe ya Wazalendo katangiye kubahirizwa kuri uyu wa mbere saa 6 z'amanywa n'isaha ngengamasaha ya GMT ya saa 8 z'i Kigali. kakaba kagomba kumara iminsi 3
ni agahenge Amerika ivuga ko u Rwanda na RDC bemeye gushyigikira mu rwego rwo kurinda abasivile no gucubya umwuka mubi w'ibihugu byombi. Agahenge kandi kashyizeho mu rwego rwo gufasha ingabo za EAC kuva mu bice bya Mushaki n'umuhanda RP 1030 uhuza Kirurirwe na Kicanga. Utu duce dusanzwe tubamo ingabo z'Abarundi zatangiye gutaha kuri uyu wa mbere tariki ya 11 Ukuboza 2023 nyuma y'iza Tanzania n'iza Sudani y'Epfo zazinze utwangushye kuva ku cyumweru tariki ya 3 Ukuboza 2023. Amerika nyuma yo gutangaza aka gahenge yavuze ko izakoresha ubutasi bwayo n'inzego zayo za diplomasi mu rwego rwo kugenzura ibikorwa by'ingabo za leta ya Kongo, imitwe bakorana na M23 mu gihe cy'agahenge. Gusa nubwo bimeze gutyo, intambara ntitwavuga ko yarangiye kuko impande zombi ziracyarebana ingwe, ariko basi hajemo ako gahenge. Amerika nk'umuhuza ntabwo tuzi inyungu bigiramo. Amerika ikomeje kuba umuhuza hagati ya Kongo n'u Rwanda, dore ko bikomeje kurebana ingwe nyuma y'uko muri Kongo hakomeje kuvuga imvuru zitandukanye, abantu bakomeje gupfa umunsi ku munsi. Yego agahenge garahari, ariko Tshisekedi ubwe biragaragara ko ntacyo bimubwiye. Mu minsi yashize nibwo twabagezagaho inkuru aho yagiye kwiyamamariza. Amagambo yavuze wabari bumvisheho agereranya umukuru w'igihugu batari kuvugana cyangwa batacana uwaka nka Hitler. Ibyo twabyumvisheho kandi twabitindaho. Ariho umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yabyanditseho agira n'abo bibazaho, dore ko bidakwiye. Gusa reka twikomereze ku nkuru twariho nyirizina. Twari ku byo Leta Zunze Ubumwe zavuze kuri aka gahenge. Zavuze ko kandi ko ishyigikiye ko ibiganiro bya Nairobi na Rwanda byakongera gusubukura kugira ngo intandaro y'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC ikemuke burundu.